Evo, prije skoka, selamim sve Travničane, ovo je skok za Travnik. Odmah ispred linije kad spani. Nemoj! Odmah ispred linije kad spani. A klizavo mi je onaj. Eno sad, odmah nalazi izgovor. Bolje da I željezne razvalio. Je to iz mjesta? Ja. Kako ti troskok? Gdje vrati? Poravnaj šaf tamo. I ti nisi čuo za to oskop. Znaš da ga? Gledaj sad onog lista. Do lista. Vidi ovo. To je visoka koncentracija. Sad! Sergej Bubka. Ti rekao tačno da će na lisko. Daj, što je stige. Zabodim unutra. Daj. Ima li metar takav? Hoće ti metar 2,20. Hajmo sedjeti. Ja bi to... Ajmo evo ga, za Cazin! Klizat će se ovako. Kako se naprijed? I sad takmičar iz Cazina, inače Rasvije, ovdje sam skočio, sam da znam. čovjek koji radi u BTC-u. Puno lakše kad imaš neku crtu u glavi, jer nju ganjaš. Zamiri ti, ne gledaj na crtu, ne gledaj na prethodne protivnike. Vidi u njega čudnog zagrijavanja. Ček. 4 centi manje. Piše R. Mene boli sve, ali ja moram i ja. Evo ja mislim 25 godina. Od zadnjeg pokušaja. Ne znam ni kako, majke. Prvo ko da sam debilan, ono, nemam tog pokreta. S prstiju. Prstiju, ozbiljno. Prstiju. I baciš tamo daleko pogled, daleko, što dalje? Pa nivo bacanje pogleda uvis. Ovo. Sljedeći. Ovo nema kično za... Hajde. Ajde vam ti. Hajde. Pa ja ću probat oborit svoj skok. Hajmo Sano, hajmo Pitajte Bratunac, Srebrenica, skačite. Sombor. Hajmo Travničani, hajmo još jedan da im pokažemo. Hajde. Dino, ti si nagazio na liniju. Da je tamo Rasi, veli preskočio ga. Dini, skakuj kad to, takmičio se. Samo nemam. Jesi ti tamo skočio, ono daj? Proklizao. Malo si proklizao, vidiš. Jel, Alen? Hajde ovako. Jesi ti tamo koda te crte skočio ili on koda? Ovo je moj. O, Boga mi dobro, Dino. Aman, jednom nogom ga je aman. I to je prvi skok, ako Bog da ja ću Tonišala preskočiti. Ej, nemoj bježat onaj. Amen. I kod mene D. A, D, A, R, I. Izvidiš. I je već. Nije možda Rasi najslabiji. Jest. Ja najslabiji. Nije valjda dotle. Na prste, Rasi na prste. Malo rašir noge. Ohooo! Kako neđe ovdje, nemojte se sklonjati. Svio kako ga je ukrao 3 centa. Ne, Svidio ovo nisam, Din. kad se ne možeš Svidio ostaviti. Din. I daj, Ja i Din smo vidjeli. Vidite, Sad pričaš što ti nemaš sad ti ispostavio, ti Viću ja moraš ići opet leći. kako Bog Ti išao. moraš ići leći. Niko mi nije gledao kako sam skačao. Šta se udari? Ti? Malo sam ispušao. Kažem, nije uzalje. Ali hajde, idem ja još jednom. Iđe Amel. To je samo za koliko nismo spremni, čeće, vidiš ti skoči pršljena u se ideš sve gore. Dobro je to. Ovo samo znači da... Isto, čak i manje. I evo ga! Evo tog letača iz Sane! Krupić Faruk! Brani čast Krupićana, orao iz Sane. I slana kada se odra. Opa, svi si iznenadio čovječ. Tu je negdje. Evo, ko je ovaj Sava? Amen. Ford, Din. Da, najbitnije gledati tog prvog, ali hajmo malo. Moj Nerko, moj. Dokle će ovaj biti prvi i nikad ne dobiti ta priznanja koji je ekran. Turnir, ko pobjedi, mene izaziva. A gdje je Durmag? Ej, Durmo skoči metar. Durmo koji metar skočio, raspao bi se.
Ajde, ja ću probat u borca. Pa Može ovo leći. Puta nešto. A nije još iskočio. Op! Bravo, ostani, orle. Ti žestra. Otišao si dole u Buhera, ali ne do 3 centi. A krade. Nema veze, hajde. Tako je. Ne, na početku svoje linije. Ma ne, Ne bi skočiti, da neću ništa. Hajde probamo borca. Hajde. Idemo opet za travnik, ha? Može jedan dan bilu, ajmo da pode, može se jače ići. Na njega se nazva. Stari moj, daleko je to. Sam ja ovdje skočio baš. Sad ti manje skoči nego što skoči. I da znate da to nije to, da mora još. Znam da sam skakao 2.25, mislim 2.35 u školu. Ima tu i 24. Ne znam sad. Malo sam ja ostario. Neću mi to ne brojati. Skočio te najmanje za 15 centi. Ha? Onda zna skočiti. Aj, Boga. On uzak skače, stari. aj, On uzak skoči. Pa vidiš koliko digne noge? ne skočiš, nemoj uzrak. Tehnike nema. Pa nemaš tehnike. Znaš se Nije, Boga mi evo pogleda sa strane, čeće on onaj uzak noge diže. Pa daj vježbaj, treniraj ga Morao malo. bi malo raditi. Drugi Sjebalo. Ajmo u Petrovke za početak, jel? Ovdje gori je krug. A ja ću još jednom probati. Ne, to Ja sad sam imao vidiš. osjećaj da mi se koba glama otvori nešto. Dini, jesi ti skako? Imam osjećaj. Čim sam Par, ne da pametujem ozbiljno, ali ne probajte na prstima, ispravi se maksimalno, vidi, buraz, na prste, i daleko od tamo gledajmo ovu crtu ono. I onda dobar odraz, zalivaš se pravo, bogam, znam da ne govorim ti bez veze. Ja sam bio najbolji u razredu, do duše je bilo 80% ženskinja. Kako neš biti i Semir ja, totalni, stari antitalenti, ti nisu znali skočiti sa stolice, onaj, na zemlju, kam? Ali dobro ljudi moji, sve to drži, ali ej. Zato što su Ali kad obojica ja samo dođem, išli i propali. izudire, Uzriješ, ale, zato što su obojica samo išli i propali. ma ja okej, ali sve to drži. Ali kako kad dođem ovako među vas koji ste bili među superiornima, opet ja, alhamdulillah, držim se koliko toliko. Ako nisam gore, pri vrhu ja sam prvi. Oho, evo ga. Evo ga, preskoči. Jesam treći sada. Ja mislim da si i mene preskočio.